Ye papa Dramani Mahama odini si so na Ghana abofo a wo hwe Ghana wo ye 6 da omunya akoy na ka 1 but omudini si so omunya asamba obi a mopa mumisa obi a oye good spiritual so beka kiro awunsu na ye se mumura se wodini si so pe na abofo nka na bai kacho omampanyin Mahama de onye adwuma wo castle pa me masanso abebio adwuma wo castle ho mampanyin fanyoma gwa kwam wo castle Ghana brasta akra message so omampanyin Mahama ordinary gu akwam ye wo castle Ghana brasta wake up be kwakodu ye papa president Nkuma okete suma bi ma brasta she castle Kwame Nkuma onye okoto onu no sombosom Kwame Nkuma pagosonsam enti Ghana parliament yembon pa Ghana parliament me twito to mu se kotensan parliament ano na omo shout there by election Tasi so a president in we no Ghana had the obi any age omo congratulating we congratulating afei obi anso so ada ne ho so aye bom pa se mere pa betumi aba yanim enam na tade a wo share ye de course adwumadie no ase aha etu ma GH so ensam dodo na na ye de baba besomo afei no ani abom so a mesre se obe subscribe na wa like ya share video no e dia ma me e ma we fi so say obebo bell ne so se be ya upload ye de betum bia no onsu benya bia tie na wanya bia hwe Olivo emu akwa ba ye na obapa na wapom tidan adom ne ehumobro na bia ko emi ho ebra ye so a president in 7th of January no asensuo bi munemu na ye Ghana fo yam hyehye wo mo but nyame ye adom bibia kokosi ye na after no e de na nyame wo maye obapa ye mi show senya watu sa afremiti me de bia fansan na meka obapa ye papa Dramani Mahama yo wodini si so na Ghana abofo a wo hwe Ghana wo ye 6 but wonya wo koi meka 1 ye de ni si akonwa ne so pe abofo nsia na hwe Ghana so abofo nsia na hwe Ghana so dada omunya akoi meka 1 but omudini si so omunya asamba oh afei ne mate de wo ka ebra na onti akonwa ne so omunya akoi meka ba ko pe nyame hu ye moboja ye ba ko e na afei wo ba ye no enum na beka ba ko ne ho amana me yodi fo kwa me kansa na me ka chem obi a mopa mumisa obi a oye good spiritual so beka kiro na wodiri si so no awunsu na ye se mumura se wodiri si so pe na agbofo nka na bai na se ye nka asofo amwo man yi mu ebere num ni nyina tutu ko ya amhu ye de na de nti ne mo anka ho ase obapa de na mi meka mi manu nsugwam mpe adifu mpenfo ho yamdede ye hye kurase enti yamdede wo munya de baba kansem bebre wo social media so a ni na leta na ni na bem leta ni na bem na so wo na yamo ye funu nso ye sika ye nika enti ya na wo munya de memese Ghana wodi omampanyin Mahama sisu na abofo num baka homa yes enti mese ebeye Ghana beye ne be ye dia ne ma be ne yenhwe ni mu ade me pade me kache omampanyin kache omampanyin Mahama de onye adwuma wo castle pa me masanso abebio me se Ghana fo be di mataba meka castle adwuma wo ho me na me kache omampanyin adwuma wo castle ho mampanyin fanyoma gwa kwam wo castle Ghana brasta akra message so omampanyin Mahama ordinary gwa kwam ye wo castle Ghana brasta wake up be kwakodu woni baby president ye papa president Nkuma okete suma bi ma Black Stars castle okoje suma ma Black Stars wo castle ho mese papa Kwame Nkuma onye okoto onu no sombosom Kwame Nkuma pagosonsam Kwame Nkuma keje suma bi wo krobi oman bi ye fo ni Guinea or the barber castle sa sunsum no okomenti no kacho mampai Mahama se onye dwum wo castle obohuna mabesi na ekomode no no nduane be ne sase ye de ma oye dwum wo ho obohu okono spiritual so obohu me de mi yabofra mentum kan wa na se ba bi echechira aboa no so hwa na esa na enu nti waka ya adwuma bebre wo ho mampai wo do ye no castle magana brasa jenna so adwuma bebre ho wo so oye wo castle magana nyoma esisi mafo nyoma ndiagro
ko Ghana fu ye wen da ya Mahama Ghana sisiai yen da so na ya Bahama enti papa men fa sunsun minim sa wodi sunsun sam di papa minim no men castle adwuma bibre ho a wo se odi nyome kwakwam castle na onan kasa no spiritualist for kon makache no enti me so mi so ma we hu se nyome bibre ho na ya wontie yen so kakra odi fo kwa bi kansa asorma eya papa ya wontie yen kakra sramo na yeso nyankopon di tum na amaye o ma pai nyoma wo ho wa wonim castle ye dwo ho na brasa nje na so na kire se si edi ni si so ne Black Star ntini ye de mampani ni si so ana se ye binya nsa ni na hya nsa wa wo hwa mfiri abasi ko ye ko Africa Cup ye defom ye ko World Cup ye defom ye ko MTN Cup ye defom ye ko Banchi Cup ye defom ni nya Ghana brasa ntum ko but me mbaka che ye papa Mohammed onfo nyome ngwa kwam wo castle ye papa a ye fa nkoma okaje suma bi ma wo ehye castle okomte no suma no kagin wo gini that time na nyanwo me misine na hu me sunsun sare en painful no munim say ye papa nkoma kaji suman me miss suman na wonim say suman no Bible na suman no ne boni mu ana ne papa so ni na ti bo Ghana ni brasa but okomte no enti won kaya kwanche wo castle kache papa say omon kaya omon fo nwem gogu akwam wo castle me di mi so mintu wa ye papa eye mampani John Dramani Mahama we resume eye adwuma a enu akopie mu wo na adwuma mu na nkomo koso ani gi aba in the next 2 to 3 years eba no de ye ne ye hwe anim kwan oh yankopon me sana marketing kaka che wo de abofo no aba enwema mli papa ndo ne mfa nwema easy asasi aha ade entia oh one for say enwema asai dada adeni sai de enyade na mom ni ye net nti on for ne easy asasi aha but when him say adan kura ne metete say what say light out to be by ya o me je gan na on wa sha sin on bi obesi so ndu 2 days sin na okay but ni na no me kan say ye proman ye ne ma say me ka cha o mempe Muhammad yankopo de mo konkan abofu nya di na chi abofo 5 na beka ho so I yes nti ni no ma mboko bo so ma mpanyu wa bewe wo say investors nya ma bepe bokoso me na me ka che obi oyo sunsuni bi onim se asem ikem the way the papa besi so abofo animu asan so aba nti for the past 2-3 years going no ndema be san Ghana fon ko akonto yim enye se ya papa kufa do wan ye nyoma ye na mom tumi na hwe Ghana so no ofi ho abofo na hwe Ghana so no omufi ho nti nyoma me ye papa ni sem nyoma die kufa do ni sem ni sem but abofo na asan so aba nti nyoma ba fa ani ama be fa na eba no eye MPC no so side da ede na yen so yen hwe I see by election you see there by election me mente bofo by election na ede na de sa by election na mi hyankom mi twutonto obi ka tonto a etrase ye twutonto asori bi antum twutonto tise munza ma asori me mizamo tifo pa na odem transe o chem na madin o wie no wi me twutonto na tonto na metwe no ko bob parliament me hu se ko jensen parliament anu na meti word in by elections away na by election no Ghana fo Ghana difo mo pom paima Mahama mo say mo pom paima Ghana parliament because me hu by election young pom paima Eastern region by election me be fi Eastern region aba by election yes Eastern region e dia ba ko be fi Eastern region we say DNT a eba na ye say NDC fo na do so o parliament nti na eba Debi sunsun sa na okan ene de say NDC no ye MPP no wan chim ba ma sunsun chance say by election for parliament by election sunsun kwa chim no na minim by election ma school man ko bi nti na chi na me bi sai no mo che say bibi be say o masan so ato abafofo aha nti me sole no na me bi sai na den of by election no mo chim na sunsun che say ba ko kra be fi Eastern region aba
two regions. Na ba kwa aka ne de. Ba kwa aka de me de boto ansa. Okay. Nti me twitonto mpoto we nya nkomhye. Me twitonto. Tonto is powerful than nkomhye. So be shankom no only the spirit of commander in yedma. Your prophecy near what nkomhye. A prophecy obi wa hu bibi na oka bibi ya kiro. We hu bibi me hu say besi. And obi so a wo make catch yourself. By the end of August, was said, only Pakunti so carry the spirit of command. Some crofon and what friend are commercial. But when you are making a tone to train, me chuton to them who say, wait, Bessie. And then so be by Yanchina, make otter she a put to you when the sister Yossi, or while it be a what is the course? And to tone to train, then watching John Nasutonto. I need to a ye no. What 3 years not our Bible. Enti enu na asofo no munyi munzama asore munzama MDC asore pe ne mo adifo no tumi twutonto what ase enu no ye twe ne sen ye said ye Yesu de no ye de na tade goose form na ye twe no sa ye no ana enu ye film amade ye tonto twe wo twe nyama Yesu nsure wo twe nyama akomhyefo no na ye twe. And you also be often who prophet, they would back to David. There was soon any number soon and left or won't do what won't to to me. But what I say, about be a community police. When yes, I will a community person, want to show ya what me fears over chimney. Malfum, Debbie. Car be a car, but taxi need to enchant a great money. And to your software, yes, sir, problem be able to my shovel. Me never catch all. Car be a car. But want to encounter them say at the greater says the Kwanswa. We will for taxi about treating my ye. And then I suffer being no. Only some we are so for Yamia to more so. And to problem be able to solve. They be Yalababy will grandpa won't to me sat now so send Uncle Bernard Mosso. Yalababy to say a carrier there. We also who was a carrier they went take care as some about. A children, more friend, a children. Yeah. Yan send on soft would be a cake. Would ye less mistake? Yalan no bapa wo ma so enye easy eno kro mo ta ka sese nipa ni twa no oda form na wo so ni mu transfer ba wo omoboa sa ya bi da moboa omo otwa to form a sunsum ne ye natuma wo sori mu a enya wo hwe wo sori mu kwa wo ha ho ti se wo gye ya ma na ade na ye na ti ni so ba ye wa ha ba ni wo ho a ye de ya no na ti ye fa se wo do na ti na wa hwe no wo program so atons na beta ko ya ma biem abetra ko na aban no so se o santere chiro se kakale putre chiro se atwere etere chiro ne de oke na se wo do anu akate na wa wi an we program so eno obi o ye atwere so ye de aban bi ye fa no satedua woni satedua uko school first en kwa na de hwenkwala satedua ene abo bi ye fa no akokwa asanche akokwa sensa na amu fra akokwa sensa ya me fa na sa yes ya fa na akokwa senche anu na etum de sa ba obi so wa na twa no e abusuan japade nti ti se abusuani ditu ai sa so for what trans se ku ka sa ja ya na asambeton because e abusuan japade a wo ho nti nyesa wo yo so for ani tin bia wutumi ye nti tontotwe ho nti Ghana parliament mbon pa Ghana parliament me twito to mu se ko jensen parliament ano na omo shout there by election and Ghana D4 no mo bom pai ma Mahama mo se nkoma hodo ma mesemo mo bom pai ma Ghana parliament masa munso no enfi wo okomishan John Bokoli ya misha mo papa o show so John Bokoli da asesa abrebi eto yensa frewo a wo ba adofo no na chere se John Bokoli se ba election beba ayin enti no hu ne se wo parliament house wo enti edifo na ye abato ne beba ehyehyehye nkoma hodo ne nyina yensa nka mom na ye mo amompa na ye ntu saade na sanya saade a yete ha nyina na by election no asanso aba beto ye dwaso hema na mejeso ha ye tuma GH so mesre wa fe na oni me dia hyiemu a subscribe like share na afen so ma re mfi so bebo bell ne se be ya video bi atoma wo betumi anya bi atie ni wanya bi ahwe ye be se ahia